nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none kuri tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu turagarutse nanone muri studio tugiye kubana mu minota itari myinshi cyane cyangwa se itari na mikeya aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi kubirimo bivugwa kubirimo bigarukwaho kugeza kuri uno munota cyangwa se magingo aya ngaya kuri ino tariki kuri uyu wa kabiri. Kandi nanone ni amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa atugezeho tugiye kuba twagaruka nyuma y'uko mu masaha makeya atambutse twari turimo tureba update zari zaramutse zivugwa ndetse n'ibyavuzwe mu masaha y'ijoro yose mu bice bigiye bitandukanye by'ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Njye wumva mugiye kubana kuri izi mikoro ndi Bosco in Region Info, aho tugenda tubategura umunsi ku wundi ndetse tukabagezaho amakuru n'ibiganiro kandi byibanda bikagaruka kanshi ku nkuru zikomeye cyane hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tugakomoza kandi tukareba amwe mu makuru abagezweho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyemerera rero ukande subscribe niba ari kunshambere udukurikiranye, ndetse niba waramaze kubikora bravo kandi salute kuri wowe wamaze kubikora. Hanyuma rero kandi nanone icyo ugomba kuba wamenya, ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turashobora kugenda tubyakira ahatangirwa mu by'ukuri ibitekerezo n'ahandi ni muri comment. Reka twinjire mu makuru mubwire ko kuri ubu ngubu abarwanyi ba AFC M23 bamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane, itangazo ryashyizwe hanze mu masaha y'urukerera n'uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi b'umutwe wa 23 cyangwa se w'abarwanyi. Uyatangazaga iki? Uyu yavuze yuko vuba bidatinze cyangwa se yatangaje ko nta gihe bafite batarategura ibitero bikomeye cyane ku ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi ariko ngo bikaza gukorwa mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC buraza gukomeza kugaba ibitero kuri imwe mu myanya igenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Gusa bamwe bakaba bavuze bati AFC M23 ibingibi biragereranwa no kwiyerurutsa, kubera ko bavuze bati n'ubundi uyu mutwe wa 23 wamaze already gutangiza ibyo bitero bise iby'ubushotoranyi, bati bikomeje kugabwa mu tundi duce cyangwa se byakomeje kugenda bigabwa no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Ndaza kukuganiriza rero kuri amakuru akomeye cyane amaze kuba yatugeraho, tubive imuzi n'imuzingo, ndetse ni mu gihe ibitwaro bikomeye cyane n'abarwanyi ba AFC M23 biri kuvuga ko bakomeje gukurwa mu duce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi berekeza mu myanya irimo Kivu y'Amajyepfo ndetse mu miji ya Goma muri teritwari ya Rucuru n'ahandi mu bice by'ingenzi bigiye bitandukanye. Ibi ni ukubera iki? Ni ukubera ko ngo kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko kimwe mu byari byabazanye ni ukuvuga ni gukura amatsinda ya Wazalendo ku gice cya Rubaya. Kuri ubu ngubu ngo bavuga ko byari byagezwe cyangwa se bari bageze ku ntego, ariko amakuru akomeye cyane cyangwa se inkuru y'ingenzi yihutirwa cyane nuko ibi bitero bavugaga yuko byahagaze bitari ukuri, ahubwo Wazalendo ndetse na FARDC bongeye kugaragaza mu by'ukuri inkomati cyangwa se bongeye kugaba ibitero byinshi cyane hafi n'umujyi wa Goma muri kilometero 8 kuri 12 havuzwe ibindi bitero bikomeye cyane byahagabwe, ndetse kandi bikavuga ko ibitero byaseze akantu gakomeye cyane. Turareba uko situation ihagaze ku bijyanye n'ibyo bitero birimo bivugwa hano muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byegera umujyi wa Rubaya. Ni mu gihe kuri ubu kandi inyeshyamba z'umutwe wa 23 icyo ugomba kuba wamenya nuko bakirimo mu by'ukuri kugenzura ibice bya Rubaya. Ni AFC M23 yafashe ingamba nshya, ariko Wazalendo nayo yamaze kurahirira rwose icisha agatoki ku ijosi, iravuga iti tugiye gufata iyi Masisi centre, tugiye gufata Bukavu, tugiye gufata ndetse n'imijyi nka Goma. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona mu mavideo akomeye cyane aba basore bagiye bashyira hanze nyuma yo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Nyaboneka biravuga ko Wazalendo baba bamaze guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu 23, ariko bikavuga ko ahubwo atari abayobozi ndetse ngo ari abitwa aba canshuro bakoreraga no mutwe wa 23. Bamwe bakaba baragiye banavuga ko ari ingabo z'Ubufaransa zaba zarageze hano kuri front line. Biravuga ko rero abagera kuri 37 bari bavuzwe hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu by'ukuri bikavugwa ko ngo abarimo mu by'ukuri
biravuga ko ngo abarimo cumi plutôt abarimo barindwi baba bamaze kurasirwa hano kuri front line cyangwa se ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubikomozaho kandi nabyo. Aya makuru rero turaza no kwerekeza ku yandi makuru agiye atandukanye akomeje kuvugwa hano mu karere ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kuri ubu ngubu Warikare yakomeje kuba nayo igaragaramo imirwano muri zimwe muri axes zigiye zitandukanye kandi imirwano itoroshye, n'imirwano ije navuga ko isatira ibindi bice bigiye bitandukanye byagiye bigaragaramo imirwano. Kuri ubu biravuga ko abarwanyi ba Wazalendo bafite intwaro zikomeye cyane zirimo mortier zikomeje kwifashishwa n'aba barwanyi rwose mu kugaba ibitero muri imwe mu myanya y'abarwanyi ba FCM 23. Rero aho Abazalendo bavuga ko bafite gahunda ikomeye cyane yo kugira byinshi mu bice bisanzwe bifitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru y'ingenzi arimo kutugeraho rero ari nayo tugiye guheraho aya makuru yacu. Ndagira ngo nkubwire ko ku bijyanye n'uwitwa General Autoproclamé Mutayomba, mu by'ukuri hari amakuru yihutirwa kandi y'ingenzi amaze kuba yajya ahagaragara cyangwa se yajya hanze ku bijyanye n'urupfu rw'uyu mugabo rwari rwakomeje kugenda ruvugwa mu nkuru z'ibitangazamakuru ndetse n'abarwanyi bagiye batandukanye. Kuri ubu kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane bikurikirana inkuru umunsi ku wundi zivugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ku bijyanye n'imirwano, bamaze gushyira hanze amakuru bavuga ko mu by'ukuri bahawe na bamwe mu bantu bakomeye cyane kandi bakavuga ko ari amakuru acukumbuye. Aya makuru aragaruka ku bijyanye n'inkuru mu by'ukuri yari yavuzwe yuko uyu General Autoproclamé Mutayomba yaba yari yarashwe, ariko bakaba bamaze kuvuga ko mu by'ukuri ayo makuru atari ukuri, ndetse bakavuga ko mu by'ukuri ari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko uyu General Autoproclamé wa Wazalendo Mutayomba yaba yararashewe, ariko kandi bikavuga ko uyu mugabo ngo akiriho, gusa nubwo bivuga ko ngo yakomerekejwe mu bitero byabaga cyangwa se byagiye byumvikana hano mu nkengero z'umujyi wa Rubaya, nk'uko amakuru akomeye cyane abivuga atangazwa rero n'iki gitangazamakuru. Ntabwo basibye guhakana ko atigeze araswa, ariko bakavuga bati mu by'ukuri uyu mugabo yarakomerekejwe, ntabwo yigeze yicwa. Rero ngira ngo noneho ukuri kwajya hagaragara. Hari abasirikare bavuga ko mu by'ukuri basubijwe inyuma mu gihe umwe mu bayobozi ba Wazalendo yakomerekeye ku rugamba i Rubaya nk'uko biri kwemezwa. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru avuga ko habaye impinduka mu mikorere y'ingabo ziri ku rugamba hagati y'umutwe wa AFC M23 ndetse n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC rifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo. Aya makuru agaragaza ko hari abasirikare bivugwa ko boherejwe mu rwego rwo gushimangira ubwirinzi bwa M23 mu gace ka Rubaya batangiye gusubira mu birindiro byabo byari bisanzwe, mu gihe kandi umwe mu bayobozi bazwi muri Wazalendo Mutayomba Stance James yakomerekeye mu mirwano yabereye hafi y'ako gace. Impinduka zagaragaye mu duce twa Rubaya ndetse n'aho bita Kibabi nk'uko amakuru aturukayo abivuga. Nk'uko amakuru atandukanye bitangaza, nyuma y'igihe gito habaye ibikorwa byo kongera ingufu mu birindiro bya M23 biri mu gace ka Rubaya ahafatwa nk'ahantu h'ingenzi kubera amabuye y'agaciro ahabarizwa. Bamwe mu basirikare bivugwa ko bari baje gufasha uwo mutwe guhangana n'ibitero bya Wazalendo batangiye kuva muri ako karere. Aya makuru avuga ko kuva ku mugoroba wo ku munsi wabanje hari ingabo zagaragaye zerekeza mu birindiro byazo byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu karere ka Rucuru. Abaturage n'andi makuru yo ku rugamba bavuga ko izo ngendo zabonetse cyane cyane mu bice bya Kibabi ndetse na Rubaya Ruke ndetse n'aho bita Katobotobo. Abasesenguzi bamwe bavuga ko niba aya makuru ari ukuri, ashobora gusobanura ko M23 yumva ko umutekano wayo muri Rubaya umaze gukomera ku buryo batagikeneye ubufasha bwihariye bw'inyongera. Gusa nta rwego rwemewe n'amategeko rwari rwatangaza ku mugaragaro impamvu nyakuri y'iyo mikorere cyangwa se ngo rwemeze ayo makuru. Rubaya ni kamwe mu duce dufite akamaro gakomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kubera ubukungu bukomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane kuruta. Niyo mpamvu kugenzura aka gace bifatwa nk'ikintu gikomeye ku mpande zose zihanganye. Mutayomba Stance James ni umwe mu bavugwa muri izi nkuru ziri guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo
byemejwe noneho ko uyu mugabo yakomerekeye ku rugamba. Aya makuru kandi avuga ko umwe mu bayobozi bazwi cyane umutwe wa Wazalendo ukunze kwita generali Mutayomba Stans James, uyu muyobozi amaze igihe azwi kubera ibikorwa bya gisirikare ayobora mu karere ka Masisi, aho abarwanyi be bagiye bagerageza kwegera ndetse no gufata agace ka Rubaya inshuro nyinshi. Amakuru avuga ko kuwa gatandatu ushize ahagana saa 7 z'amanywa Mutayomba yakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Murema. Icyo gihe ngo yarari ku rugamba ahanganye n'abarwanyi ba M23. Nyuma yo gukomereka biravugwa ko yahise avanwa byihuse ku rugamba ajyanwa kuvurirwa ahantu hatatangajwe. Inkomoko zitandukanye zivuga ko ubuzima bwe bumeze neza kandi ko ari gukurikiranwa n'abaganga. Iki si cyo gihe cya mbere uyu muyobozi wa Wazalendo ngo akomerekeye ku rugamba, kubera ko tariki 30 Mata 2024 nabwo yari yakomerekeye mu birwano yabereye hafi ya Rubaya. Icyo gihe nabwo yarahanganye n'ingabo za M23. Nyuma yo kuvurwa yarakize asubira mu bikorwa byo kurwanya uwo mutwe, yewe mu by'ukuri bikavuga ko hongeye kubaho ko arasirwa muri bino bikorwa. Rubaya ikomeje kuba isibaniro rero ry'imirwano. Mu mezi make yashize agace ka Rubaya kabaye imwe mu ntego zikomeye z'impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Uretse kuba gafite amabuye y'agaciro menshi, ni inzira y'ingenzi ishobora kugira uruhare mu kugenzura ibice byinshi byo muri Masisi n'uturere tuhakikije. Abaturage muri ako karere bakomeje guhura n'ingaruka z'imirwano irimo kwimura abaturage, guhungabanya ibikorwa by'ubukungu ndetse no guteza ikibazo cy'umutekano muke. Nubwo impande zihanganye zikomeza kuvuga ko zifite ubushobozi bwo kugenzura ibice bitandukanye, imirwano iracyakomeje kandi nta kimenyetso cyerekana ko ishobora guhagarara vuba. Kugeza ubu nta tangazo ryemeye ryari ryasohowe n'ubuyobozi bwa M23 cyangwa se Wazalendo ku bijyanye n'aya makuru arebana n'imyimukire y'ingabo ndetse n'imimerere y'umuyobozi Mutayomba Stans James. Amakuru akomeje gushimangira hanini ko ku buhamya bw'abaturage n'andi makuru aturuka mu bice by'imirwano, bityo akaba agikeneye kwemezwa n'inzego zifitiye ububasha. Kuri ubu amakuru agaragaza ko Wazalendo batagikeneye ngo guhagarika ibitero bikomeye cyane bari bakomeje kugabana n'ubundi ku bice bigenzurwa n'umutwe wa 23. Ahubwo abarwanyi bakomeje gushimangira yuko bafite gahunda ikomeye kandi idasanzwe yo gukomeza ibitero bikomeye cyane hano muri Masisi mu bice bigiye bitandukanye. Ndetse yewe batangaje ko uwitwa Colonel Jean Claude Kajambere wa 23 bamushyize hasi mu bitero bikomeye cyane birimo kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu gihe Wazalendo bavuga ko baraza gukomeza byanze bikunze ibitero byabo ku birindiro by'umutwe wa 23 nyuma yuko aba barwanyi nubwo bivugwa ko bashubije inyuma ingabo bongeye kugarizwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bidasanzwe birimo kugabwa ku birindiro by'umutwe wa 23. Amakuru atugeraho kuri uno munsi wa none arebeza ko axe ya Burora yamaze kuba yabohorwa n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu kumara kubikora bahise batangaza ko Masisi Centre, Goma ndetse na Bukavu aricyo cyerekezo kugeza uyu munsi bafite cyangwa se ariyo ntumbero bafite. Ibi byongeye gukangaranya benshi mu bakurikirana amakuru y'ibibera hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari kuvuga bati birakaze yewe birakomeye cyane iyi mirwano ikomeje kumvikana muri Masisi ndetse n'uturere twa Warikare, nk'uko mu by'ukuri amakuru akomeza kugenda tugeraho. Iyi mirwano rero ikomeje kumvikana muri bino bice, impamvu ikomeje kwamaganwa irimo iraba mu bihe bikomeye cyane by'ubuzima bw'ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola, ndetse kandi amakuru akavuga ko yewe iyi mirwano yagiye igira ingaruka zikomeye cyane kandi zidasanzwe. Ariko kuri ubu mu masaha make yongeye gutambuka ngo ibitero bya drone bikomeye cyane byongeye kumvikana muri imwe mu myanya igiye itandukanye. Aya makuru nayo amaze gushyirwa hanze n'umuvugizi wa 23 bita Lawrence Kanyuka, n'ubundi wari washyize hanze amakuru akomeye cyane avuga yuko bagabweho ibitero bikomeye cyane, ariko kandi agateguza amakuru ku bijyanye n'ibitero avuga ko mu by'ukuri nibikomeza gutya baraza gutangiza ibitero bikomeye cyane biraba bigamije mu by'ukuri kwirwanaho. Ubu rero uyu mugabo amaze gushyira hanze andi makuru akomeye cyane adasanzwe ku bijyanye mu by'ukuri n'ibitero bikomeye cyane birimo gukorwa na coalition ya Kinshasa. Reka turebe ibyo Lawrence Kanyuka amaze kuvuga.
nyuma yuko yari yatangaje agira ati tugiye kwinjira mu mirwano. AFC M23 irashinja ibiro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero ku baturage mu bice bya Walikale ndetse na Masisi. Walikale, Masisi kuri tariki ya 2 Kamena 2026 ihuriro ry'umutwe wa 23 rimaze gutangaza ko ririmo gushinja ingabo zishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero bikomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, bikavuga ko byahitanye abaturage ndetse biteza impunzi abaturage bashya kongera guhunga ndetse bikangiza ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Mu itangazo rishyizwe hanze kuri wa 2 tariki 2 Kamena 2026 nibwo aya makuru amaze gushyirwa hanze n'umuvugizi w'abarwanyi ba AFC M23 nk'uko bimaze kuba byagaragazwa. Ni mu itangazo ryasohowe aho yavuze ko hagati ya saa 6 z'ijoro ndetse na saa 4 za mu gitondo habaye ibitero byo mu kirere byagabwe ku duce twa Bidegu, Gakenke ndetse n'aho bita Mikenke, aho yasobanuye ko utu turere dutuwe n'abaturage benshi. Uyu muvugizi w'abarwanyi ba AFC M23 avuze ko ibi bice byagabwe ibyo bitero by'indege byagaragaragamo abenshi mu baturage. Rero rivuga ko ibyo bitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote, ari nayo mpamvu biri kwamagana zizwi nka drone za kamikaze ndetse n'indege za gisirikare zo mu bwoko bwa KT-6 nk'uko AFC M23 bivuga. Ibyo bitero byibasiye ahantu hatuwe cyane n'abaturage, ibintu byemeza ko byateje igihombo gikomeye mu baturage basanzwe. Nyuma y'ibitero byo mu kirere, AFC M23 ivuga ko kuva saa 5 za mu gitondo kuva saa 11 za mu gitondo Pluto, ntabwo ari saa 5 za mu gitondo, kuva ku isaha saa 11 mu rukerera, ingabo zifatanyije na leta ya Kinshasa zantangiye igitero cyo ku butaka mu duce twa Kibati n'utundi duce twakikije duherereye ku mupaka uhuza uturere twa Walikale ndetse na Masisi. Ihuriro rikomeza rivuga ko muri ibyo bikorwa hakoreshejwe intwaro ziremereye zirimo imbunda za artillery zirasukwa kure, ibintu rivuga ko byakomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Abaturage baravuga ko bakomeje guhunga nk'uko iri tangazo ribivuga. Ibi bitero byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice bifatwa nk'aho bifite umutekano muke ugereranyije n'ahari imirwano, ariko byibuze ko ukaba waharuhukira. Hari kandi amakuru avuga ko amazu, ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bikorwa remezo byangiritse cyangwa se ngo birimburwa n'ingaruka z'iyo mirwano. Mu gihe intambara ikomeje mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru, abaturage nibo bakomeje kuba abagizweho ingaruka cyane n'iyi mirwano ihanganishije AFC M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'inshuti zayo. Intambara ikomeje gukaza umurego. Imirwano iri kubera ku murongo wa Walikale, Masisi na Rucuru ikomeje kuba imwe mu ikaze yabayeho mu mezi ashize. Uruhande rukomeza gushinja urundi kugaba ibitero ndetse no guteza umutekano muke ku baturage. Gusa amakuru akubiye muri iryo tangazo ni ayo AFC M23 yatangaje, kandi nta rwego rwigenga cyangwa se ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwatangaje icyo bivugaho mu gihe aya makuru yasohokaga. Ntibirashoboka kandi kwemezwa mu buryo bwigenga umubare nyakuri w'abaguye muri ibyo bitero cyangwa se ingano y'ibyangiritse. Nubwo bimeze bityo, amakuru ava muri ibyo bice agaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba mu gihe abaturage bo bakomeje gusaba ko haboneka inzira za diplomasi n'ibiganiro byahagarika intambara imaze igihe kinini ihungabanya ubuzima bw'abatuye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagasaba ko hakagize igikorwa mu maguru mashya ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo by'imirwano bikomeje kwibasira imwe mu myanya yabo ndetse no mu bice by'ingenzi babarizwamo bikaba byahagarara. Ni AFC M23 ishyize hanze ubutumwa nyuma y'amasaha make n'ubundi uyu mutwe wa 23 ushyize hanze n'irindi tangazo. BBC yanditse ko AFC M23 yatangaje ko hari ikindi gitero gishya cy'ingabo za leta cyose gishya ku ngabo za leta kizagabwa ku butaka bagenzura, kizasubizwa n'ingamba zirimo gusubiza inyuma izo ngabo zikarengaho zaturutse zitera. Mu itangazo ngo Lawrence Kanyuka avugira umutwe ubu ugenzura ibice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ukwezi gushize kwa Gicurasi kwaranzwe no kongera ibitero byo ku butaka ndetse no mu kirere kw'ingabo za leta y'Kinshasa ku bice bagenzura. Yongera ko M23 itewe impungenge nuko Kinshasa yoreza ingabo nyinshi, intwaro ziremereye ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'urugamba mu kwitegura ibitero bishya. Avuga ko bigabwa ku duce dutuwe n'abasivile ndetse n'ibirindiro.
Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nacyo kiravuga ko bitangazwa na M23. Kanyuka avuga ko ibyo bitero bishya bigiye gukorwa kubisubiza bitazagarukiraho gusa kurinda ibice bagenzura, ahubwo bizasubiza inyuma kugeza inyuma y'aho byaturutse. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize, umutwe wa 23 ntabwo wongeye kwagura aho wafashe, ahubwo uri ku gitutu cy'abahuza warekuye ahatandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo harimo umujyi wa Uvira ndetse n'uduce twa teritwari ya Uvira kugera Kamanyura muri Walungu. Gusa ibi hagaragazwa ugushidikanwa kuri byo. Umutwe wa twirwana ukora na M23 uracyagenzura centre ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, centre yahindutse isibaniro ry'ibitero by'indege za drone z'ingabo za leta kuva mu mezi ashize mu rwego rwo gukura ndetse no gusubiza inyuma abarwanyi ba 23. Mu yandi makuru y'ingenzi cyane arimo kuvugwa hano kuri front line, biravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kimaze kugeza ibikoresho bihagije ndetse n'abarwanyi benshi ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa. Biravuga ko abasirikare barimo abo Burundi n'aba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagaragaye bambuka mu mato aremereye cyane y'intambara berekeza Ibaraka. Aba rero ngo bakaba mu by'ukuri ariko bisanzwe bikorwa, aba n'ubundi bakaba bagiye koherezwa mu bice bigiye bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Aba ngo biravugwa ko bari bwoherezwe mu bice bigiye bitandukanye, yewe no muri Kivu y'Amajyepfo mu bikorwa bigiye bitandukanye bigamije n'ubundi gukurikirana bene ibyo bitero birimo bivugwa mu duce tugiye dutandukanye nk'uko twakomeje kugenda tubivugaho, gutera ingabo mu bitugu ndetse no gufasha abari ku rugamba. Ariko amakuru atugeraho akavuga ko n'ubundi kugeza kuri uyu munota General Mutayomba n'abandi basirikare bagiye batandukanye bavuga ko baraza gukomeza ibitero byabo kuri teritwari ya Masisi n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ibyatumye benshi bavuga ko ibi nibidahagarara urugamba rukomeje kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rurahinduka imberenge ku buryo bukomeye cyane. Gusa abaturage bo bakavuga ko icyo bakifuje kugeza kuri inshuro ari uko imirwano yahagarara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitiki Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yagiranye ibiganiro n'umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran. Bwa mbere mu mateka bemeranya ko nta bitero bongera kugaba kuri Israel. Ibi ngo byatongoye benshi mu kubyumva. Trump yemeje ko yavuganye na Minisitiri w'Intebe wa Israel ko niba hari ingabo zagombaga koherezwa muri Liban zigomba guhita zihagarikwa, mu gihe uyu mutwe wa Hezbollah wemeranyije nawe kutazongera kugaba ibitero kuri Israel. Ibi ari byo ndetse biramutse bikurikijwe intambara mu burengerazuba bw'isi yabihagaritswe. Ati nagiranye ibiganiro byiza na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ndetse n'abasirikare bazajya i Buleti. Nagiranye ikiganiro cyiza na Hezbollah ndetse bemeye ko kurasa bihagarara. Uretse Trump nta wundi mukuru w'igihugu wa Amerika wigeze avugana na Hezbollah byaba mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye, kuko Amerika ifata uyu mutwe nk'umutwe w'iterabwoba. Ibi rero ngo byaba ari n'intege nke kuri Perezida Donald Trump, ariko bikaba uburyo bwe bwo kurangiza intambara kandi mu mahoro. Uretse Trump, abandi baperezida bagiye batandukanye bagiye bakoresha imbaraga zikomeye cyane mu kugaba ibitero bumva ko bazarangiza uyu mutwe wa Hezbollah, ariko wakomeje kubaho kugeza n'izi saha. Bivuga ko rero politiki ikomeye cyane yabikoreshejwe na Donald Trump iramutse ikoze, uyu mutegetsi yabagaragaje ko ibijyanye n'intambara atari byo bishyizwe imbere kugira ngo ibibazo byinshi bigende bikemuka. Umwe mu bayobozi ba Liban yavuze ko Hezbollah ibinyujije muri perezida w'inteko ishinga amategeko Nabin Berri yabwiye Amerika ko ishaka guhagarika ibitero kuri Israel, ariko nayo ikirinda kugaba ibitero kuri Buleti. Intambara yo muri Liban yakajwe cyane n'iyo Amerika irwanamo na Iran. Umutwe wa Hezbollah ufashwa na Iran, bityo iki gihugu kivuga ko kugaba ibitero kuri uyu mutwe bishobora kugutuma agahenge k'iminsi 60 kemeranyijwe ho gahita gapfa. Bityo iyi mirwano iramuke ihagaritswe ngo aka gahenge karaza kuba mu by'ukuri gashyizwe mu bikorwa, kandi aba ari intambwe ikomeye cyane yo kwishimira irabitewe n'impande zihanganye.